ayah memanfaatkan sedekah anak mit menyokong untuk keperluan anak mit lanjut. Contoh kat belah rokok, kat jet kopi, ya, poding tu, ya, belah pulsa dengan pen sedekah ke anak mit. Sebab anak mit sah dimiliki kan, sah ditamalluk. Anak mit sah ada maluk, yang nak sah kabat. Tanya wali untuk dak kabat nak urang jok sedekah kejinya ke pemilik. Ke pemilik sedekah ke anak mit. Tak kabat dia tanya wali ayah hai. Sebab anak mit kalau sah kabat yang milik sebut keji. Mahan mi hana sebut milik kan anak mit. Paina surah wali-wali harta lang kitab tu. Lang kitab kenai wali anak yatim, bahkan pelai wali anak yatim. Karena anak harta anak yatim. Bahkan anak yatim nak harta tanda nak sebut milik ke sisa sabi. Di isabinya sebut milik ianya harta ji. Harta yang kita milik le urang sedekahkan ke si sabi nyan sebut milik je ke harta sabi, dan untuk uruh hartanya wali ji iaitu ayah hai. Undang-undang wali tasarruf harta, tasarruf bak milik gop. Undang-undang urang yang tasarruf bak milik gop harus dengan nama maslahah. Maka ada kaedah tasarruful imam manutun bil maslahah. Nah saboh ucapan yang lain kan tasarruful imam, tasarruful wali langsung kan. Nah ibarat kitab yang tasarruful wali manutun bil maslahah. Tasarruf wali manutun terikat dengan maslahah. Nah maslahah dipergunakan harta nikmatnya dibolehkan. Yang ana maslahah yang kembalikan nikmat anjit. Contoh ana maslahah kembalikan nikmat, ge pakai peng sedekah kana, ge ajak kopi, ge poding. Hai ku pun poding dengan peng nikmat. Hai mangai dah perak dik hilang hanya anjit kan. Ana maslahah keji kan. Berarti mio bela pamper pun ana maslahah keji. Tampaknya zaman pamper tu. Dempu-dempu pamper. Urang layak nak pakai pamper kan mana mit pi. Jadi geblo baju haji, geblo pamper, geblo ubat dengan peng sedekah dari bayi yang dibolehkan kerana yang masalah keji.